čast i prijatnu dužnost da vas u ime Kinološkog saveza Srbije pozdravim i da vam se zahvalim što ste se odazvali u ovolikom broju i da vam poželim puno uspeha na današnjoj izložbi i prijatan boravak. Ovim proglašavam drugo državno prvenstvo šarpalinaca otvorenim. Hvala.
i htio bi malo dulje da se kreće. Kod ove kuje momentalno je najkompletnija u vezi kuglova, stavova, hodova, međutim malo je snažnija, ima duževniju glavu. Kod sljedeće kuje, ona je korektna, isto kao i prva, jedino što zameram otvorenih zadnjih kuglova, isto kao prva i jedino što je danas druga, što nije prva je zbog boljeg nošenja repa prve kuje, prvi, drugi, treći.